Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya nalolongangi wija-wija yang soleh masoleha dan niari babele boleh biasanya akasia singa. Tandri alubai masalawa dan mapas salama lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mencaji akacuer lor di mana atau pada salam arilino batir suri mondrinda Muhammadallahu ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, irite boti makun raya napai tamah de napa aja tulis cak biru-biru tulis sifat dica walakaina tu dasi de napa aja tulis kabi-kabi bopak sumang apa jadi ekirita mapa aku robotinge sauni takkona do bajajan na boti buranewe sauni takkona sini na sumpuloloewe baku tobaro sumpulolona boleh ri apana boti makundaye nasabah boleh ni anu yakataye agaro irite botinge alhamdulillah insyaallah si bojila ni alhamdulillahirabbil alamin. Tapi Dewi sangi makada aga to dinaka birang noleh makada kapan man birma tu ya. Alhamdulillah aba ya robot tiburane etana nella ko Allah taala kada Allah taala alanga bene nenia wija-wija mapasok kini nawa ya nanti ditolibaca ridi burane Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waja'alna lil muttaqina imama. Oh alanga bene nena wija-wija mapasok kini nawa alhamdulillah boti buranewe kan kira bene na mapasok kini nawa magamana sorry ya alhamdulillah boti makun raya na hoji wala kan gana hatu kamu caca ani namo batu pada to luar negeri we Pakistan iya ingat na pada India pada geratan pacaran ya so agena matua makun remu mau apa pada Cina ada iya untuk burane mah kenapa iya aku matua apa aku naik matewe apa padi cawa moro insyaallah mana nunga tahu lebih dengan anak-anak ya mikir runtui matua satga ena cawa bangonran ho campai iya ada apa kamar aja kadang-kadang balik matua mafakro enggak nah gini nasani ini enak nego pedre-pedre kengana lo nasi baik aja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ya roboti buranewe boti makun reye harus syukur lada makan iya tuh koto malake mah bene pada kuna gampa kiulan pamaga ya ra bene alake me rahasia anu Allah taala napi ti ari di masih gai malakai aja betul limele ele de banalakai biasa kana kele-kele anu nakale gasturi agar gasturi gadis Republik Indonesia madosa gitu memang boy ada apa ya kak iya itu tujuan anak tuh maaf boti salah si dia baraka karena tuh sila doang botingnya melaga kalian memikir kamana kasih tanah bodoh mengenang kanak darah mau buat kewe kasih malak itu ya iya reka janda lo mau memang gitu ya memang kalau lo misalnya kasih magi-magi tuh itu siga
Ya ro dewi lo mo ba. Bagi-bagi toy. Makro. Itu dia mah dikisele-ele. Apa itu jodoh rasanya mengalah tala. Mengarero alia mo bangka guru tabura rampe. Ang kanani makun reye makisi buku maninalakai. Iya. Angka kan? Omega. Lakai na makisi buku tuh. Terjadi malam pertama si sapi isi buku na saudara-saudara sekalian. Iya. Maka di kumah bakro. Ya naro ya asa keluarga berbahaya. Kalau keluarga berbahagia, alhamdulillah. Ibu, kenapa letup? Sedang kayak bayangkan sama aku sedih loh bagaimana? Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, talungin anu wala ka peringarangan nomor rosidina yaitu kotoman lakai ya ciri lakai akan perintah selama madeceng pegawi ya kona cako aja mujang ya kona loro ko jamai selama madeceng dan di mewa ko mako to makun rai asalan ka makun rai padang ada kulakena to mewa na perintah ka lakaina na jalo ka jama nga lakaina matandren sa dana kulakena sa balun lere ko lang masino mo kanata mo bunto macala aja mo jawa to ba ibu di itu kan biasa ka makun baba dia makanya dia deh makanya biasa ni kan makataningan pelok ini dah oh de alena makataningan pelok de ako ya di ka masalah ang kamali mo lang ako alhamdulillah ko di gagawin cerita ko baba alhamdulillah bapak kamu menerima sikap kami Bapak Ibu yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah jadi akhirnya kamu mari na boleh asang sarang ada apa ika yari di tomato koto mapalak kai parli bahan dia itu manfaat karnaval memang kan kasih kembali asam apa angkat sila lola si bakar arwah nabi tanung ngaso masalah sih gara-gara kan nomor sidi ya ro ini tomato koto murah mapalak kai dena wati tolioli anata rebu minta matenya sa tonga-tonga berarti kan aro sidi ayam itu nama jahat ya komisana ya ro anak enale alina napa nala ngaparudo bajajana salah-salah ni bos kumapa koroi iya tu di anak yang kalinya boti murah boti matunena namo murah ni ibala kay babi ne tatai jampangi do bajajata birul walidain berbuat baik kepada kedua orang tua karena bukankah salah satu anak yang soleh-soleha adalah mendoakan orang tuanya agar sedangkan ya maka loga torengnya lo maru begitu matuata nah biar di mana itu aja mau benci mana matuamu aja dia nak cete maku ke mana itu caca matuana kesini mati kana dia amak ko mana ke itu mana cara amak Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah caca lagi api bantah tanah bodoh di lapakor beneku aku lapakor beneku tandu masomi jokan aku uri nasalo lupa Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tahu tuh itu nasatwa kemudian kedua yari di tomatwe kuburannya anak ta asal huri babene anak ta dene wati ni di tomatwe to lokko sai buliana anak ba kana menena ibu di alhamdulillah ke kasih nama Tuhan kemudian ketiga boti burane rian rekat di burane dan rian rekat di makun rian rekat di makun dan rian rekat di burane ya kuburan itu makan di tongang makan di tapi kau akun raya timunam itu dan nasi tarukun nah ya tola sal makan di kikolaka itu bene aja kamu coba ngaku jama de ton lemah tuh si kota si kong kasih kocap aja nak kasih nah peri di benla kayak dia waktu masih lele na bene tas sama makun lele makanya bene yang cantik apa kalau toko cantik bene mu ongko soki cinta na bedak na parobil na pondasi na palaster na
Debi gagawin mo tatumpo ko mo pa wait kaya makabumbu. Apa ko to sir na hoji laki bakit? Ya betul na kaya ako lagi na kaya. Karena kemudian mau tiburan aja mako sarah ko ini. Pasal Nabi tak khairukum li ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian yang baik ahlaknya terhadap istrinya. Aja lalu buat apa ni mabinemu. Ja, si sebab isolanya kena bineta si sabu dosa ta ilah pulang. Mana dekat menu. Bu, alhamdulillah. Terakhir karena waktu yang batasi kita, apa murah nama lorong kan? Boti burane mati konina ingaran lalu ya. Tama ko kamara na binemu mulai kaki kanan. Baca nama kada assalamualaikum ya babar rahman. Boti makunre akado kana waalaikumsalam ya sayyidil amin. Aja nolake mutaja ko landa kamara. Ini tajan. Abang ka mura ka jajaye. Tapi duani wani debi ka kana hu makunre tawal na kamara. Mau sen ka bola kala na kamara. Di sana kamu pa benena ko baba na kamara makadana na bola kala na kamara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mate benena kada saya ni ka mate. Mate laki na makada mate Alex terlambat ko tama. Bu, ada apa yang kamaranya? Aja lalu kasih aja lalu. Jadi nak tanya nih, murah ya baca badongan makanya baca itu ya sengalis ko to. Baca badongan makanya baca ada. Ita ka boti burane. Makanya baca ada bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan. Ma razaqtana rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Yang ka makana malampir ate mapa ko mitoro bacana. Ay maluto ya. Ada yang si mama semakin nasa ko. Sa cenda mini ko rabbana ko di mata jaji bu. Abang kay baca raman na bala mati baca-baca. Di sana may lutap pa makano lawan la. Makanya bedena, sayang, di ko mancar mani. Ano ka to ni makada ko lang. Maca ko to sayang. Itu pula juta lina. Majabal modelin. Ano na di yuja bede. Banyak ko na bede bakat ko gid na di yuja. Ebo. Apa? Pwede. Kaya babae ko. Bega mana ye kan babae ko. Esa tomato kaya. Babae ko. Tajan nih. Babae ko. Bagi lo nih ala na mo. Ano goray? Babae ko. Ebo, alhamdulillah. Masing-masing ko na makasih sampai jadi waktu muna kedo bajajamu na bagi-bagi mencari keluarga sakinah mawaddah warahmah. Karena waktu yang batasi kita tamu itu sampai jasa rain aku tolo-tolo sope ye pamagi-magi namun si kalica ubara kaki ye ko mabaraka mo alata lo pare na nato de botimpar lebih wadon tuwi di mana untuk tobar yang tomat bicara sendiri. Kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yad wa rahmatina basamin qarib mujib dawaya qadal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadampai kakung kadaku tanpa salah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.